Thutha wa mutaratara wa kugereka kabiru aria mendekithitio ministry-ini mwanya mwanya ni President William Ruto gukinya muthia muthenya wa ira, kibarua riu kiri kuri kamiti ya wamurani mbunge-ini ya bururi. Aden Bare Duale. I James Opio Wandai. Thutha wa kumathurima, kamiti ino igitongorio ni SPIKA wa bunge ya bururi Moses Wetangula ibatie guthondeka riboti cia o mundu naho IHEANE mendekithia ma KUMAHITUKIA kana kwaga KUMAHITUKIA mutaratara uria ukwambagiriria umuthi. Wona kamiti ino yatiriha mutaratara uyu, riboti ino ibatie tengemanio bunge-ini ya bururi niguo iciririrwo na kungikinya bunge ni kahitukia maritwa maya mabatie kuneanwo kuri mutongoria wa bururi niguo amamure niguo moe mihitwa yao, na kungikinya kwina uria utekuhitukio President abatie kwendekithia mundu ungi ithenya-ini riu. I, Dr. Deborah Mlongo Barasa, uria wendekithitio ta munene wa watho Dorcas Oduor hamwe na uria wendekithitio ministry-ini ya maundu ma gitaru kia East Africa Beatrice a School magathurimwo wagatano kiumia giki. I, Hassan Ali Joho. Gatagati-ini ka aria marathurimirwo muthenya wa ira ni hamwe na uria wari governor wa Mombasa Ali Hassan Joho, uria riu wamburitwo ministry-ini ya weji wa mahiga magoro na utonga wa maine, hamwe na uria wari governor wa Kakamega Paranya, uria wamuritwo ministry-ini ya society. Aya eri magitindikiririo gutariria mirugamo yao ya hau gabere makiuga matingigerereria kwinyitithania na thirikari. I know I was among the people who are opposed about the Hustler Fund, and I had not known the facts about the Hustler Fund until now. I've been briefed.